Il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-jiem li ġejjin mistenni li jiltaqa' mal-familja Caruana Galizia biex jiddiskuti magħhom l-inkjesta dwar il-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia dan wara insistenza ripetuta mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia u l-familja stess. L-aħbar waslet wara l-ġimgħa l-Gvern ħabbar uffiċjalment li kien ħatar lill-imħallef Emeritus mal-familja biex immexxi u jikkoordina inkjesta pubblika indipendenti dwar dan il-qtil li kien kexkex lil pajjiżna. Iżda l-familja immedjatament esprimiet disappunt bil-kompożizzjoni tal-bord u tqajmu dubji dwar l-imparzjalità tal-membri. Dan anke fid-dawl li wieħed minn dawk maħtura Ian Refalo jirrappreżenta lill-FIAU li spiss kienet fil-mira ta' skandli żvelati minn Caruana Galizia u wkoll l-avukat ta' Adrian Delia u l-kumpanija Technoline li kienet involuta fil-privatizzazzjoni tal-isptarijiet. Adrian Delia fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew ripetutament insista mal-Prim Ministru mhux biss dwar inkjesta pubblika indipendenti imma anke biex jiltaqa' mal-familjari tal-vittma. Dwar din l-inkjesta jitkellem ukoll l-editorjal tal-ġurnal The Sunday Times of Malta fejn bi kliem ċar jitlob għall-inkjesta dettaljata. Jinnota kif grazzi għall-insistenza tal-Kunsill tal-Ewropa li l-Gvern kien kostret isejjaħ din l-inkjesta pubblika li ilha tintalab għal xhur jiddikjara li din messa bdiet immedjatament mal-omiċidju.